Baina, zer da hau? Zer gertatzen da maiatzeko 11? Maiatzaren 11 bidezko merkataritzaren nazioarteko eguna da, eta hemen ikastolan ospatuko dugu maiatzaren 9. Prezatuko dugu. Antolatuko dugu ekitaldi bat jakiteko bidezko merkataritzaren eguna ospatu behar da. Baina, zer da bidezko merkataritza? An empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Safe to shore. There's an old voice in my head that's holding me back. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I fall asleep. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Kinoa, hasi jangarriak ekoizteko landatzen den espeziea da. Ez da benetako zereala, baina beraziek, zerealaren antzeko kontsumoa da benez, sasi zerealtzat hartzen da. Kinoa, Hego Amerikako Andeetako eskualdean sortu zen, eta 6.000 urtez funtsezko elikagaia izan da bertan. Itsas mailan hasi eta 4.000 metroko altituderainoko lekuetan hasten da. Ez da bat ere zorrotza, hezetasunarekin eta temperaturarekin. Hala ere, hobeto garatzen da lurzoru ondo drenatuetan. Kinoa, bigarren elikagairik garrantzituenetarikoa izan zen, Andeetako kolonia aurreko zibilizazioetan, patataren atzetik eta artoaren aurretik. Kinoa oso estimatua da bere elikai balioagaitik. Bere proteina kantitatea oso altua da, 15%. Kinoak gizakiarentzat funtsezkoak diran aminoazidoen multzo orekatua dauka eta janari konpletoa da. Kinoaren proteinak, gariarenak baino hobeto betetzen dauz gizakiaren premiak. Zuntza eta fosfora eskuratzeko iturri ona da, eta imaginazio eta burdina asko dauka. Ikusi duzuenez, bidezko merkataritzako produktuekin hainbat errezeta egiten daiteke. Produktu honek oso zuntzuak eta gozoak izateaz gain bidezkoak beba dira. Hau oso garrantzitsua da, langileek soldata duena irabaziko da belako. Jarri eizu justizia zuen